ona fale e renga jale somepedi a gomme lona le tla wena ka lentso la morramotšha ba re ngwana ga e bewa ga maubane a gomme ge ke le ka moraga microphone ka fa ka nompitša fela ka kapa ya radio the pushamena ka kapa ya radio the facilitator bao ba ntse bago o tla kwa ba reka kapa we ka kapa man ba re wena wintota ka kapa ka re ya marekge ya maqiniso ya mambala pathina sitaiti wena mina ngithi uthanda njani na bowa ka re go thata banna ga o sena maqheka a kgaitsedi ya ka blessing kwa ga mangwane a re go leboga kgaitsedi ya ka ge o re soletše ditaba tša mafelelo tša bošego ba lekgono e le tša ere ya senyane a ka leleme la setswana re a leboga ka nnete ga di swi a ka nnete di re roborobo a di swi di re roborobo a re a leboga le ka moso o dire jalo a pastor makutulela at the number one celebrity ya Mutse Community Radio gona fala go 96 number 3 FM a re ya go leboga mohlanka modimo a le ka moso o dire jalo ka baka la gore ge ile meboya ya batho ba bantši ka nnete e ya lokišega a batho ba kgona go tseba tsela ya gore ba kgone go tseba gore tata go ka kapa e le go Jesu ka ke ena alpha le omega nna ke morwa motšha maubane ka kapa ya radio a gomme ge e ka ba ke gona o bolela sealemoya sa gago sa mmamoratwa dumediša ebile ke ya go amogela a gomme ge e ka ba e sa le o dutse gona fao go 96 number 3 FM ke no emelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go šaka re tanke gate tanke gabedi tanke gararo a gomme re tlo sepela ka moka go fitla ka ere ya lesomepedi mo re tlabeng re šutelelane go la masa a tseleng ka sia a go miena o tlo go tlogela diatleng tša Clement ntate Makena ke classic se wena a ka lenanego a la Makhube drive a gomme ge e le ga jwale gona ntle le tikatiko ba eme ba mabenkele gomme e re ke no pota gona ka fa ke re wena Makoti a nke o no re fiefie fa e le gore o na le mathata a semolao mme ga o fitlhele thuso e kopanye le mphela
matšatši ga a hlabe ka go swana ebile malapa ga a lekane ka kapa Hendrik Kekana the Biki ka gare ga lenaneo la seabelanangolwaze from 7 to 8 o'clock le kgono a re go lebogile wa rra ke re kgotso e be le lona awa re a leboga ke bona ge mananego a MCRS a tšwela pele go ka sona sopepego seo re aneletšana the baiten gomme ge e le ga išwa le gona e swere ke morwa motšhaka kapa maubane gomme o gopole gore letšatši na le kgono jwale ka ge e le la bone le le botse la 20 kgwedi ya Moranang ka ngwageng wa 2023 a re na le bona jwale ka mehla ba tloutša ba roka nke ke pote ka fa ke le ke go lokiša se sengwenyana ka fa ke a boa Botheletšo wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM yo for the Torela yona gomme ge ka ba 96.3 FM ga go fitlhelele gona ka fa o re go le ka gona o ka no re topa fela go www.mcrs.co.za a gomme letšatšing e la lekgono jwale ka ge ke go boditše kapa o tseba ka ge e le setlwaedi kapa e le molao ka kapa a rena le ba tloutša ba roka rena le ba tloutša ba roka ke bolela ka yena Professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo go tšwa gona ka fa le lefaseng la ga maatla la Ramošeba kgauso le letamo e le go ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le kgausi ka kapa a gomme letšatšing la lekgono re lebeletše seqetho ba bangwe ba re ke senyama mola ba bangwe ba re ke sefifi ka kapa gomme e re ke no re lefaseng le re phelang go lona ge o ya baporofeteng goba o ya dingakeng o tla botswa ka taba ya gore ba go bethile ka seqetho ke ka baka leo o bonago o hloile ke batho o sa dulele ke banna kapa ke basadi gomme go ba le potšišo fale yeo e rego na tokološi le senyama ke ntwe tenang eiša maraka kapa a re feng Professor Moremi sebaka sa gore a tle a re rute ka phapano ya tšona dilo tše e le tše pedi ke bolela ka taba ya tokološi le taba ya senyama le gore mmereko wa tokološi le mmereko wa senyama mo mothong na di dira mmereko o tenang wena jwale ka motho wa phelang lefaseng la ka keno na senyama se gona nang ke ya go botšiša nkane o re kakapa ge e ka ba o ka re goba mohlomong wa re aowa nke o beetsebe gabotse kapa go kwa gabotse gore senyama ke eng ebile se kgona go dira eng mo mothong jwale ka mehla thuto ke lesedi ebile thuto ga e golelwe ebile ga e fele ke ka baka leo re dulago re ediša ka gare ga tsebe ya gago bjale ka metse a moela ge a elela ka gare a ganoka ya ngwaritse a re tlobe re le live letlakaleng la Dr. Moremi le letlakaleng la Motse Community Radio Station 963 a ka gona bja tsebe gomme o bule leihlo ke a tekwa ke le kakapa radio ge ke re bula tsebe kakapa bja tsebe gomme o bule leihlo ka baka la gore tsebe ge o e beile e tla kgona go kwa leihlo ge o le butše
aowa le tla kgona go bona mo latlakaleng la Dr. Moremi le letlakaleng la Motse Community Radio Station 963 gore ka nnete ruri aowa ga di swe di re roborobo ka baka la gore ge e le thuto ngwanesho rena re itliša pha ka gare ga ditsebe tša gago a gore dilo tšeo dithute o be o re ge o ne le ba bangwe wa tsa o tsame o ba hlalosetša gore ya fana le kwele gore na ba re seqetho se dia le a setse ba senyama lena ge e le tokološi yona le a itsebe re tlo kwa gore na gabotse tokološi le senyama na dilo tše e le tše pedi na di a swana nang na di fapana jwang gona ge motho a ne le tokološi gabotse mmereko wa tokološi mo mothong e bereka go dira eng ge motho a ne le senyama na senyama se bereka go dira eng mo mothong na tokološi le senyama di bereka mmereko mo tee goba ye nngwe le nngwe na le mmereko wa yona kaka dilo tše re tlo di kwa ka moka ka Professor Moremi letšatšing la lekgono ebile re na le moyeng wa rena gona ka fa ka gare ga diphapoši kgašo ke kgaitšedi ya rena wo e leng gore kakapa o tlo re fa maitemogelo goba mohlomongwe ke no e bea ka tsela yeo e lego simple and easy ke re o tlo re fa maitemogelo ao a itemogetšego wona mabapi le seqetho kapa sona senyama goba sefifi gore senyama se tla mo mothong ka tsela tše ntši o tlo re botša gore gabotse banna yena o bone eng ino nagana mohlomongwe o no robala wa tsa holo mo botsana wa tsa monna o tlowa o tlowa wa tsa monna o te hlapetše ka tša gago go nkgabose bana furugo go o tsoga monna o no o tsoga mohlomongwe sefatlego sa gago wa tsa se tletše ka dišo goba se tletše ka dipempolo goba se tletše ka ding gonne dikgaetšedi tša rena tše dingwe tše e leng gore motho wa gona wa tsaya mo sefatlegong o no ba le dišo tše dingwe tše dintšhi o no ba le dilo tše dingwe tše dintšhi mo sefatlegong wa tsa a be a hlehla a rekana le dilo tša go tlola le dilo tša go hlapa kganeng e kakapa bothata ga se ntwewe dilo tše ngwanešo ke seqetho wena ga o kgone go se bona ka baka la gore wena o tseba ge e le gore ge motho o na le senyama o swantše a hloye ke batho motho ga a ne le senyama o swantše a se ka bereka motho ga a ne le senyama o swantše a se ka kgotlelela ke banna kapa ke basadi nna ke tsebe selo ke ngwana Jesu re a tsamaya re ya gona ka fa le go Professor Moremi le moyeng wa rena wa letšatši la lekgono ke moka ba tamiše ba theeletše kgole le kgauswi mo ba theeleditšego ba le gona ke moka re kgone go tla go tseba ge e ka ba gabotse tokološi ke e magagešo na senyama ke di a swana dilo tšena gona Professor Moremi kaka
Motheletše wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. A re dutse fela metsotsong e masomepedi tshela fela go tšwela go area senyane 26 minutes after the hour 9 o'clock. Ka gare galane go la pitšentše kgolo Motse ke leina la radio. Ke tlo thoma gona ka mo go kgaitšedi ya ka mo ga tlo bolela selo ga tlo bola tšintši sa gage eno ba go dumediša batheletše go laele kgauswi mo ba re theleditšego ba le gona nke ke no dia ka tsela ye ke monametše platform ka tsela ye kgaitšedi ya ka le ka tša sebaka se la dumediša motheletše go laele kgauswi mo a re theleditšego a le gona ya le dumediša batheletše ka moka ba MCRS nna ke nna nthuseng aphane go tswa ko Falbank ya re a leboga a re ya leboga ke nthuseng aphane kuo mongwe wa baeng ba rena bao e lego gore re tlo ba le bona le kgono mo ba tlang a gore fa maitemogelo a bona gore gabotse taba ye ya senyama kapa ya sefifi kapa ya seqetho ke eng ntwe ba ileng ba e bona ebile ba itemogela yona gore bana seqetho kapa sona senyama se tla mo mothong ka tsela tse di fapaneng Professor a go go leboga malome ka kapa madumeki ao a go hloka sekutu ntle le go senya sebaka ke dumediša ka kua mafateng a matelele ka moka ke dumediša batho ka moka go lela gausi mo lelong gona baruti di-bishopo ka moka mo gae ba na ra letamiša le ka mo meagong ya kgašo batheeletši ba rena ba ka mehla le ka matšatši madumeki ao ke re thobela re a leboga Professor a re a leboga ntle le go senya sebaka ke rata gore re tle re kereng nako e teletšanyana ya megala Prof ya motheletši o tipotšiša gore senyama ya o hlwa ekwa ba bolela ka senyama o hlwa ekwa ba bolela ka tokološi ya na tokološi le senyama ke ntwe teng tokološi le senyama ga se ntho e tee malome ka kapa leswiswi ke meleko ye ba e hlamang ka diphoofolo tše di nang le menkgo ye e seng ye mebotse like go swana le dikhwepane like go swana le dirantlapela diphoofolo tša go fapana tše e leng gore di hlolla motho gore a se ka ba le monkgo mo botse ebile a se ka rata ke batho so tokološi ke phoofolo ye e bopiwang go tla go motho e sa tle ka tše di botse e tla ka tshenyo godimo ga mmele wa motho so seqetho le tokološi ga se ntho e teng ya ge re bolela ka seqetho ya goba senyama kapa sona sefifi ya re bolela ka ntwe e leng gore mohlomongwe motho a ka bona kang gore o na le yona and then ge motho a šetše a ne le yona ke dilo tše difeng le tše difeng tše a itemogelang tšona ka gare ga bophelo ba go ba le senyama ge re bolela ka leswiswi motho a ka thoma go bona gore o na le leswiswi ka lebaka la go se rate ke batho ka lebaka la gore mmele wa gago o tseba o le gabotse wa thoma go ba le monkgo ka lebaka la gore tšeo beng o dinyaka tše di botse o thoma go applyela maybe di-loan wa no bona go šetše go thoma go pala wa applyela dintlo wa bona go šetše go no pala wa re o bopa business ye e rileng wa no bona go šetše go no pala seqetho re se bona ka mokgwa o montši kudu mo basading re thoma go se lemoga ge mosadi a le mo matšatšing o kry e le gore ga a le mo matšatšing ga e ya sesading go thoma go ba le monkgo o e leng gore ga o sa kgotlelega nakong e ntši ge mosadi a ne le motho wa monna ba le gare ba robetše kobo e tee o kry e le gore no le one ya one no palela ko go no felelela o kry e le gore ka mo ntlong kwa nkga a go sa le bose nako nngwe re lemoga ka lebaka la gone no kry o no nkga ka gano le go hlapile go no pala o kry le gore o ba le monkgo mongwe e leng gore ebile šetše o tšhaba go dula gausi le batho ka nako ye nngwe no kry o nkga magwafa nako nngwe no kry e le gore maoto a gago a no tswa kudumela e ntšhi ene kudumela ye sepelang e ne le monkgo ka gare ka nako ye nngwe malome ka kapa o no makala batho ba go bitša ka maina a go fapana ba re wa seleka ke gore mo go neng le melato e mentšhi ba no go bala ka gare so se kgona go hlolola motho raši seqetho se kgona go ria motho ra se ka hlwa sa rata ke balekane se kgona go dira motho gore ba morake mmerekong so kore seqetho o se lemoga ka mokgwa wa go fapana le di-sign tša gona di no go fapana le tša tokološi
mo lebele re hlalosetša ka maitemogelo ao motho a ka itemogelago ona ge a ne le senyama ge motho a ne le tokološi ke maitemogelo a mafe ao a ka itemogelago ona ka gare ga bophelo bja gagwe motho ga ne le thokolosi sa mathomo malome ka kapa thokolosi o bona ka gore e robala le wena e go dira gore o tengwae thokolosi ka nako ye nngwe o bona ka tšhelete e sepela e sa eme thokolosi ka nako nngwe go ria gore o phele o lapile so thokolosi le seqhitho ke mo ke reng a di swane go na le disaene tša thokolosi go na le disaene tša seqhitho so batho ba bantši ba ne go treata seqhitho ba tšea gore ba na le thokolosi so thokolosi gantši re temogela yona kudu nakong e ntšhi e re sahlela bošego nako nngwe ge e šetše e le yela tokološi ya gore o kry e sene mekgwa e go latelela le go o le gare ga batho so ke yela e leng gore o no kry-a o le mosadi o dutše o le ka dipitšeng ebile ba se ba swara topiki ya go swana le dilo tša go swana le go tsenela ko boetee ke bolela ka thobalano wena o no makala o le mosadi o no makala o kare o tekwa o kare o ne le motho wa monna gona mo gare ga setšhaba so yeo ke e re e bitšang thokolosi and thokolosi ye boima ke yela e leng gore ba go bereka ka yona o kry-e le gore e tlala ka mokgwa wa tšhelete ye e leng gore wena motho o ifile motho a go bereka ka yona so thokolosi le seqhitho ga di nape di swana gabotse so seqhitho re sane le se sengwe se e leng gore ba kgona go se bopa ka tšhila ya mosadi ye e leng gore wena le monna le robetše ka yona ba ka kry-a toulo e lebe le e berekiša ba kgona go le hlamela seqhitho ka yona re a leboga prof anke re bolele ka kalafi ya senyama kalafi ya senyama re bolela ka dikalafi tša Sesotho goba mohlomongwe re bolela ka kalafi ya senyama ka mola ga Professor Moremi senyama se a kgona go alafega senyama re kgona go se alafa malome ka kapa a re gopoleng gore ge re bolela ka senyama re bolela ka dilo tše di romelwang ke batho tše e leng gore di tloga di nyaka ditaelo gore di tle di kgone go tloga mo go motho nna ke a se alafa senyama senyama se thoma go tsena ka gare ga lapa pele and then o kry e le gore ke sela se re bakelang gore go be le mahu go be le magotlo a mantši go be le mafena a mantši go be le diphoofolo tše ntšhi ka mogare ga lapa so senyama se ne le ditaelo tša gona tše e leng gore ke tša go alafa senyama tša go swana le bo mohlapafifi tša go swana le magorometša dibata ke dihlare tše dintšhinyana tše di alafang senyama fela mo mothong ke tše dintšhi tše e leng gore nka senape ke di bala ka maina go felelela so tše e leng gore di kgona go thuša gore motho a boele a be leseding so re kgona go gaša motse re kgona go oretša motse re kgona go nyaka ditaelo tša noka tše di sepelelanang mmogo le gore di kgone go raka dilo tša go swana le tše di hlolang ke senyama ka gae mo go motho senyama gore se tloge kudu ka gae go ka hlapiša motho a se gantši se ka tloga seqhitho se nyaka noka ge re šetše re bolela nnete seqhitho se nyaka noka ene se nyaka noka metsi ya go kitima ye e leng gore wa tseba gore ge motho o mo phetetše gona a se gantši se ka boa mo go wena ene seqhitho a se ntho e leng gore santse gore go o e phetetše e hlwe e go tšea matšatši a mantši go ya ka tsebo le ka mokgwa e leng gore ke kgale ke gahlana le batho ba go tshwenya ke seqhitho ba bantši ba nna ke lekileng go ba thuša tabeng ya seqhitho seqhitho ke ntho e leng gore o hlapiša motho gone jwa lebile se ya tloga wa boa wa mofa le dilo tša gonwa e ba problem if o hlapiša motho o sa mofe dilo tša gona gobane seqhitho se swara motho ka kudumela and then le ka gare se ba gona ya ka putšo ye ke sa tšwa go botša gone jwa le mongaka le arabile diputšonyana tše dintšhinyana go swana le potšišo ya number 4 ye re be ke swanetše tle re ye go yona yeo e rego na tokološi ye le senyama di alafelwa ka gae goba sethokgweng goba ka nokeng na ya tokološi ke tše di a fapana ke mola ke reng ba kgona go apeša tokološi ka lebaka la motho a hlokofaletšeng sekgweng ka ge batho ba sa tšee batho ba gabo bona ke ntho ele ke ileng ka lemoša batho ka re gantši ge o consulta ngaka e go botša gore o ne le tokološi botšiša ngaka gore tokološi e ba go apešitšeng yona e ka ba ke e ba e hlamileng ka bahu ba geno goba ke e ba e hlamileng ka motho fela o e leng gore a tsebagale bale e leng kgale re beng re ba bitša bjalo ka dipoko
go nwa la ba sa le gona re ba bitsa ka badimo ba ga borena ba ileng gore ba robaletse nageng so go aka gore tokološi ba e hlamile jwa re ne le tokološi gore e leng gore e tloge mo go wena e nyaka re go hlapiše mo go neng le solo ge re fetša re go bereka ka mokgwa re go berekang ka gona e napetsamaya re na le tokološi e leng gore e nyaka gore ge re go bereka re ye go bereka nokeng tokolosi a se phoofolo ye leng gore go o le ngaka o ka hlapiša motho ka gare ga lapa kudu ya tloga that's why ke re dilo tše di a fapana di ya le maswiswi a gona and a se gantši tokolosi o ka re o e yalafa wa kry-a o e kgona ka phorolo kore tokološi e nyaka ditaelo tša gona gore e tle e kgone go tsamaya mo go wena ge e ka ba ditokološi tše kapa tšona dinyama tše kalafi ya tšona di alafelwa ka nokeng na ba ga professor Donald Moremi na ba kgona go tšea batho ba ba iše ka gare ga dinoka ya nna malome ka kapa laboraro le lengwe le le lengwe ke ya nokeng laboraro le lengwe le le lengwe ge ke fetša go bereka balwetši ba ka ke ya nokeng ke ya go phetha ditaelo ke mo ke reng ge re phethela motho re lebelela pele gore motho ga botse o nyaka ditaelo tša mokgwi re ne le seqhitho se sengwe o kry-a o sepela ke dilo o sa di bone o ne bona o ka re o ka dithinta so ya ke tsona di nyaka noka balwetši ba bantšhi ba ba tshwenyang ke bothata ba ditokolosi seqhitho ke ba advisa gore ba tle gae ka laboraro mara ba die di-appointment because nakong e ntšhi re lebelela list ya batho ba re ba išang and then ra ba kgopelela ditaelo e sa le nako ra tseba gore mokete o etla and then re kgone mo nyakela ditaelo tša gage because re ka no ba 30 ra yanokeng re le 30 a re a swanela go hlapa ka taelo e 1 o mongwe le mongwe o swanetse go ba le taelo ya gage according to ka mokgwa e leng gore o ne le mathata ka gona ya so nokeng ke ya laboraro le lengwe le lengwe and a ke rumele batho le batho go ya nna go ya go berekana le batho ba ba tshwenyang ke mathata a go etša gonao re a leboga prof nke le re botšeng fa jwale ka ngaka ya setšo yeo e le go gore e bereka ka dilo tše dintšhi kudu tokološi ye goba sona senyama se ge mohlomongwe motho a šetše a etla a ne le tokološi goba a ne le senyama gore tokološi ye e fologe motho goba dinyama tše di tloge mo go motho e boele e be yena ka mokgwa a ileng a bopa ke badimo ba gabo kapa modimo ka bo yena e tšea nako e ka kang dilo tše le tše pedi mohlomongwe tokološi le senyama malome ka kapa ga se dilo tše di tšeang nako go ya ka maetemogelo a mola ke ileng ka thoma go bula taba ya dinoka gore ke ye dinokeng ke ile ka lemoga gore batho ba sore a etebala ene go etebala ga rena meleko ya bopa mo mmeleng wa motho e feleletša e le gore e ba e mentši ye e leng gore e feleletša le ge o re o lwa le yona e go fa tough gaming-nyana gore o e wine so nna ke lemogile gore solanka o ka phethela tokološi kore o ka e phethela ga raro o ya nokeng go latelana wa engadiša e feleletša e tsamaya mo go wena tokološi nto kgolo gore o e kgone e no nyaka ditaelo kudu mangaka ba di tseba mo mongala gae kore o e ngadiše gore e tloga mo go wena ya so and then ge e le gore ba e rile ka seriti sa motho wa geno o ye morobadiše and then o feditše tokološi maatla so tokološi ga se ntho e leng gore go ya ka mokgwa e leng gore ke šetše ke thomile go bereka ka gona e re fa bothata e mphile bothata go nyaka ditaelo tša gona mengwaganyana so mara ka maatla le mahlatsi ke ile ka gahlana le bakgalabe ba go tseba ditaba ba napa ba re bontšha dipheko mola le mola ka ge bongaka bo sa fele ka thoma go lemoga gore ntho eno ba phoofolo ye e leng gore ge o sene maetemogelo a yona e tlo go tlaiša mara go o šetse o e nyaketse maetemogelo a yona le gore e tswa kae a se se e le gore e fole ka nnete prof re a leboga ge re ruma nna le lena taba ya dipotšišo kapa mohlomongwe taba ya se re neeletšanago ka sona gannyane a nke le re hlalosetšeng dika tša tokološi go tee le tša senyama motho a ka bona ka eng kapa a ka sola ka eng gore ke na le tokološi goba ke na le senyama motho gore o na le tokološi malome ka kapa o bona ka la mathomathomo tokološi mo mothong e tla ka dilo tše pedi e tla ka go fetša maatla a thobalano goba e tla ka go dira gore o rate thobalano e le ge e nyaka tšhila godimo ga mmele wa gago ka nako ye nngwe tokološi e tla ka mokgwa wa tšhelete o plana dilo tša gago gabotse go šetše matšatši a mabedi gore tšheletela e fihle
ebile dikgopolo tsela ka moka di-speech tšhelete la ga e fihla ya phatlalla ka morago ga matšatši a mabedi a mararo go ba o kare o berekile ga wa berekela selo tokološi mothong motho a ka itemogela gore o ne le yona ka lebaka la molapo go phela o lapile tokološi motho a ka itemogela gore o ne le yona ka lebaka la segateledi tokološi ge e tla go motho e fihla ka mokgwa wa segateledi go yena so tokološi go batho go monna le mosadi e fihla ka dibopego tša go swana mara e fela ge e ka kry e le gore o ne le seqhitho tokološi ke mo e tlogang e dula ebile e yaga gona gobane tokološi mmereko ona ko go dula mo go neng le ditšhila gona so seqhitho motho o itemogela sona ka go tongwaya one o kgona go kry-a e le gore ke nthwela ke reng o sepela ke dilo ka re matsetsa mannyane so mara a o a bone dilo tse o no berekela go di thinta mara ga o di bone o hlapile a wa hlapa dilo tse di no berekela gore di tle mo go wena di go tshwenye and then seqhitho sa mohuto gore se tlogo go motho se nyaka gore o aramele se nyaka sefuthu ene sefuthu sa gona o se tsenele nokeng go fetse o tsena sefuthu re go bereka ka dipheko tša noka o bo o hlape mo nokeng mara seqhitho ntle le gore re go riele ditaelo tša gonwa because se bopa ka gare ga teng ya motho o ka se tsogo se kgonne so seqhitho re se kwa ka monkgo re se kwa ka go sepela ke dilo o se bona ka go se tlo rata ke batho gone batho ba bangwe ke basadi ba bopegile ba ga botse ba ne dilo tša bona mara ga ba ne banna ba tiputsiša le bona ge ba le mola tseleng ba no kry-a ba sa ba bone kore ge monna mmona o no bona o ka re motho o la o kenyetswe le ge motho a se a nyalo so ke maitemogelo a seqhitho go ne le banna ba bangwe ba ne dilo tša bona ka mokana ga tsona mara ga ba ne takatso ya go ba le motho wa mosadi so ke tše dingwe tše di hlolang ke seqhitho tše e leng gore nako ngwe no kry-a e le gore kore a o shote selo ya nako ngwe ne le ntlo gago ke e botsiši yona ebile e sa le makgwe marono makala ka montlong ya gago go tletše mafena a mang a mantšintšintši go tletše ditšhošane ka montlong go no kitima legotlo o sa tsebe le gore magotlo a tswa kae mara go lebelela seemo sa mo o dutšeng gona o no bona gore mo a se mo go ka bang magotlo go ba mafene so ke maitemogelo a seqhitho ene seqhitho go ka se tlogela more than 3 months ka moga e se tlhola lehu se hlola lehu gobane seqhitho se sepela le tokološi go fihla seqhitho pele tokološi ya tla ka morago ya tlalletša tšhila ela mo godimo ga mmele wa gago ya bopa wa thoma go ba le bolwetši bo bo rileng ene le mosadi a ka itemogela seqhitho gape ka discharge e ntšintši ya go gana go fela ya no di a kwagala prof wa tseba di a kwagala nke re poteng ka fa a ge re boa ke mo ka re kgoneng go tla go boledišana le kgaetšedi ya rena nthuseng a phane na o rata seo se kwago mo sealemoyeng se go o na le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station bolela le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagetše ditshepetšo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago go kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Elandstorien 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšena molaodi nomorong 076 1301 705 goba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago go sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za a o na le mathata a selapa malwetši a go fapafapana go akaretša le a bong Profesa Ngaka Moremi Tlotša Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala Ramošego gaufi le Letamo Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi Tlotša Baroka. Who came first? MCRS. Who came first?
MCRS. Who came first? MCRS. Mutse Community Radio Station. Your friend to rely on. 9 to 12 re aga malapa lelanong la pitšeng tše kgolo le morwa motšha maubane ka kapa ya radio mošupologo go fihla ka labone. Right, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. E re ke pote ka mo go kgaitšedi ya ka Nthuseng Aphane ke moka ke tlo boela ka kua go professor pele re ya megaleng ke na le diputšo tše pedi fela tše e leng gore o swanetše a tle a di arabe kgaitšedi ya ka ke tla ka mo go wena ngwanešo seqitho go ne le ka mokgwa o ileng wa itemogela seqetho ka gona mohlomongwe go swana le ka mokgwa o ileng wa no re o robetse wa tsa o robetse o le mo botsana wa tsa letlalo la gago mane wa tsa le tlowa o le ga botse furugo go o tsoga wa no te kry-a sefatlego sa gago se go makatša o kry-ile se le jwala malome ka kapa nna ke no re he ke robetse sefatlego sa ka ke robetse se le right se sena siso se sena selo ke no re ka o sane furuge ke tsoga ka kra ke na le diso sefatlego se se lo ka re sa ruruganyana so ke na le diso and then diso tsa teng ne di tlhotlhonya ne di tlhotlhonya di tletse sefatlego sa ka moka face ka moka then ka se tlhaloganye gore ke eng o ile wa te kwa jwang ne ke nyamile hamsa la bona like sefatlego ne ke nyamile go bolela nnete ne ke tšhaba le go lebella batho ka mahara matlho ke naga more ba tla reng ba tlontse ya bjang like go diragetseng ne ke sa tsebe kore ne ke le disappointed le nna mo especially ke bereka ka batho ko lebella batho bjang ko mmerekong ne ke nyamile ngwanesho ne ke nyamile ka gare ga go tšhoga ga gago le go nyama ga gago o ile wa leka go nyaka go tseba rena ke ka baka langwe le ka tsela yeo ke nyakile go tseba ke ile kwa ngakeng ya setšo ya be le one mpotsang gore aowa ntwe ke seqitho ya be e le gona a nthusa a mpha ditlhare tsa go nwa okay wa bonagala gone jwale le ge e le gore se sa le kgorofonyana mara wa bonagala gore wa o ka re ditlhare tšela tša setšo tše o di kry-ile go gona ko o di kry-ileng gona o ka re di ya go thuša ngwanešo di dira mmereko wa tšona gore letlalo la gago le boele sekeng ebile le seqetho se se fokotšege kapa setšwe mo go wena o ka reng go motheeletši o e leng gore o go theeleditše gone jwale mabapi le taba ya seqetho ke gore batho ba ska ba ignorant if o bona selo se e leng gore a wa se tlwaela mo mmeleng wa gago nyaka go tseba gore e ka be e le eng re a leboga prof thobela malome ka kapa ke kwile o bolela ka taba ya gore seqetho ka nako nngwe le dišonyana di kgona go ba gona gore o no kry-a motho a no ba le letlalo le leng le le kgorofonyana-nyana ke ka baka leo ke ileng ka re mosegare kapa maabane ge re be re bolela nna le wena ka bona go le gabotse gore go ne le motho o ke mo tsebago e leng gore man o ile a no re a robetse nagana o ka no re go o robetse furugo go o tsoga wa no makatšega gape o tse re go o tsoga ke re o thoma ka gore nagana go o thoma gore o ikwa sefatlego sa gago se tletše dibambara se tletše dišo se tletše dilo tše ka moka ke ka baka leo kgaetšedi ya rena a ileng a sebe ignorant ene a nyaka thušo ka pela jwale ka ge o boletše wa re ge o ka se tlogela tekano ya 3 months jwale ke kgatla ke gore yena o kgonne go nyaka go tseba gore bothata e ka ba eng ebile a ya plekeng ya maleba mo dingakeng tša setšo ke moka ba kgona go mofa ditaelo a fola na seqetho prof motho o se kry-a ka mokgwa mohutamang ka thobalano o a se gata o a sija o a se swara go diragala malome ka kapa la mathomo ga ke leboge sesi ga kgonne go tšea magato
ke lebogele bathuši ba ba kgonneng go ka mothuša seqhitho se kotsi malome ka kapa gobane ge re šetse re ria dinyakišišo tša gore seqhitho se fihla jwang mo mothong re kry-a e le gore seqhitho se se strong se tsena ka taba ya thobalano one and then re na le seqhitho se e leng gore ba kgona go go latelela ka sona bošego o robetše ba go swariša segateledi re na le seqhitho se e leng gore ba kgona go tšea mohlala wa gago ba go bereke ka ona and then se feleletše e le gore se a fihla mo go wena and seqhitho se kotsi because yona meleko ye ke le botšang ke re batho ba kgona go ka go romela ka yona ba kgona go se butšwetša ba le kgole le wena o le kgole se be se feleletše le gore se ya go fihlelela mara se se kotsi ke se se tsenang ka thobalano go na le ka mogare ga manyalo a rena a go swane go ne le basadi ba bangwe ba berekile banna ba bona gore ba palle ke go ya ka ntle ge ba ka ya ka ntle motho e leng gore ba ya go tsenela thobalano le yena a šale a itemogela mathata a rileng so ge le ya go tsenela thobalano e le gore ga go ne tše e leng gore le tšhireletša ka tšona morago monna gore ga a fetša go tsamaya mosadi o šala a eba ka gare ga hlakahlakano ke e bolelela tabeng ela ya gore o kry mosadi a re ge nka tsenela kobo e tee le monna o go sasa a ke ye go teketla ka selo mmelo wa ka wa loma setho se sa ka se no berekela go no fiša and then ebile ke palela le go hlapologa lena le tšee gore maybe ke lebaka la gore ba tsenetše thobalano ntle le gore ba ralokišane goba ba tloga ba tiketla mo e leng gore go wa mongwe a leng gore o kwa bohloko so dilo tša go swana le tšeo di gona basadi ba lekgono ba te tshwarela banna ka mokgwa wa dihlare ene mola e le gore ga se mokgwa o mo botse so e bua gape le ka mo banneng banna re bereka dilo ka mokgwa o e seng wa maleba e le ge re nyaka go bona re tswalela basadi ba rena gore o se ka ba le monno wa e leng gore no o gahlana le yena so tše dingwe tša dilo re bereka ke meloko ya gabo rena e le ge e le gore ga ba nyake go bona maybe re ba le basadi e le gore maybe ga ba nyake go bona go e ba le khutšo ka mogae ke mola e leng gore motho wa tipotšiša gore banna nna ke dula magweng ba loi ba kae magweng o lebetše re utlile gae ba tšeritše ba di tšeang ba mmereka ka tšona a re ga sepela a ya le tšona mo a yang gona go swana le thokolosi ba ka go apeša yona mo gae wa sepela wa magweng go fihla magweng ya tenyakela bodulo gona ka mogare ga ntlo ya gago kudu ebile rata go dula ka gare ga kamora ya balekane so se ke leboga magato a tšering and then ke magato a mabotse and then aska stopa treatment ye ba ileng ba mo fa yona and then gore dišo tše di tle di kgone go loka di rieng di be gabotse so santše a tloga kry-a dilo tša gona cause dišo tše o ka di bona o ka re di mo sefahlegong fela wa kry-a tše dingwe di le ka gare that's why gantši mo dihlareng tša rena tša Sesotho ge re alafa problem ya go swana le ye ya sebabo re llela gore se tloge se tšwela ka ntle gore re kgone go bona gore se sepelela kae se kgone go foforega se tloge mo mmeleng wa motho no re a leboga prof ebile le kgaetšedi ya ka nthuseng apane re a leboga kgaetšedi ya ka se sengwe se senkgatlhang ka polelo ya gago ke gore ke go eletša motheeletši mo a re theletšeng a le gona gore batho ba seke ba ba ignorant ge o phela prof mmele wa gago o tseba ko wena bophelo ba gago bo tseba ko wena go ne ka nako nngwe o kgona go no makatšaga o makatša ke mmele wa gago o kgona go no makatšaga o makatša ke bophelo ba gago jale e ka kgona batho ge ba makatšega ba nyake go tseba gore ga botse ke ka baka lang mmele wa ka o le ka tsela ye ke ka baka lang bophelo ba ka bo le ka tsela ye ebile re a ba tlhotlheletša gore ba seke ba tšea nako wa kry-a motho a dutše ka dimakatšo tše a di bonago kapa a itemogelago tšona mmeleng a ge kapa bophelong ba gage ga ke tsebe rena go na le seo kgaetšedi ya ka mo a ratago go se bolela goba professor a ratago go se topetšanyana pele re ka ya megaleng nna malome ka kapa ke eletša baswa ke eletša bo koko ka gae ke eletša bo ragadi bo malome ke le bana ba banyane ge o bona mmele wa gago o thoma go tšhentšha o e ba ka tsela ye o sa ikwešišing bolela e sa le nako and then re bone gore go thuša jwang thušo ke ye ntši probleme ke gore batho ba dula le bolwetši ba aga ba re mola boagile ya ba gona batlang gore rena batho ba re ba thuše wa kry-a e le gore thušo ya rena e thoma gore fa boima gore motho a kgone go thušega
re a leboga professor re a leboga pitšeng tše kgolo mošupologo go fihlelela ka labone le ka kapa go motse community radio station, your friend to rely on. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. EasyPay ba connected ka EasyPay loans kgweding ya April gomme o be motho pa sefoka easy ka go adingwa masheleng a EasyPay loan goba EasyPay device deal rentšeng ya gausi le wena gomme o be maemong a go tla go thupa smartphone se seswa sentšola ka ise se thomile ka di 3 April gomme se tloga gaba go fihla ka di 30 tša April 2023 se lebale gopola loan ya go fihla go 2,000 rand goba tablet goba smartphone seo o se ratago o ka ba etela lekaleng la gausi le wena go akaretša dimolong tše di latelago Mall at Mutsia, Kwaga Mall, Groblersdal, Lisia Buswa, go khwetša dintlha ka botlalo goba etela letlakala la bona la Facebook la EasyPay Loans gore o dule o le up to date. Ga go fele lefao go khwetša dintlha ka botlalo le tšetša dinomoro tše di latelago 073-215-3508 goba 068-574-1181 goba 078-175-0275. EasyPay Loans le tlišetšwa ke Moneyline Financial Services Pty Limited e le go moabi wa ditšhelete le dikadimo a ngwadišitšwego. EasyPay Loans go na le mabaka le dipeelano. ge o bolela le rena dikgokaganyong tša leyago ka moka šomiša hashtag MCRS 25 selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm nke ke lebelele se sengwenyana a fa ke bona gore na gabotse ke batamelenyana ke bona gore na gabotse nka di bona ka tsela ba Alright, motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm ke bona comment kapa ke putshišo mo empa e re ebusuku umangilele kunento phezu kwendlu bese ngiyalunywa or if nginomuntu wesilisa nginuke amakhwapha or ngivele amathuthuva but if ngivuka
a hambile please help doc yeah khaitsedi ya rena o itemogela gore ge a ka ba le motho wa monna o no thomankga makhwafa a tswa dilo mo sefatlhegong empa ge a tsoga go ba ge motho wa modimo a tsamaya o no te kwa le ga botse ga a sale ka moghola ka be ka gopola le motheletši o mongwe o ile a lla mo go nna tšatši le lengwe a re ka kapa ke le kgarebe ke ga botse ke gona go hlapa ka ya mabenkeleng ke nkgabose mara ge ke ba le moyeng wa monna go ba le monkgo mongwe ka mo kamoreng ya ka le mo go nna o e leng gore monna ga a sa duma go ntshwara ga a sa duma selo professor dilo tša mohuta wo di hlola ke eng gore ge motho a ne a nnoši a tekwe a le gabotse empa ge a thoma a e ba le batho ba banna kapa ba basadi then go tlo ba le menkgwana ye misnax malome ka kapa seqhitho seso ke ile ka bolela ka re seqhitho ba se hlama ka phoofolo ye e bitswang khwephane ge e ka kgwa mo o ka se dule nako e telele mo go yona seqhitho ba go romela ka diphoofolo tša go fapana tše e leng gore ga di nkge gabotse seqhitho ge ba se hlama ba se hlamela go ngadiša molekane ba se hlamela gore o palle ko go dula gausi le batho ba se hlamela gore se ke wa nyaka ke motho ka nako yela moyeng wa gago a tlang o swanetšeng go teketla le yena phoofolo yela e thoma monkgo mo godimo ga mmele wa gago ene go ka kry-a e le gore seqhitho se šetše se fihlile go molekane wa gago go ba boima go alafa motho motee mo go bona se nyaka gore ge batho ba ba alafiwa e be ba alafiwa e le ba babedi so batho ba bantši ba seke ba makala ka nako ye nngwe ba itemogela gore ge balekane ba bona ba tlile go thoma monkgo o ba sa ukwešišing gomme ge ba fetša go tsamaya go thoma go ba gabotse lebaka ke gore ge o le mosadi seqhitho ba go romela ka phoofolo ye e leng gore ke ya monna ge go e tla monna mo go wena and then e thoma go ganana le monna ola cause seqhitho se ka dula mo go wena matšatšinyana ga go tlo feta matšatši ile ya makao and then thokolosi le yona e tlabe e fihla e aga ka ge ke ile ka bolela ka re thokolosi e aga mo go nna go le ditšhila gona gore seqhitho se bula tsela gore thokolosi e tle e tsene ka morago that's why ke re dilo tše pedi tše di nyaka go di treater o di lebelele gore dilo tše gabotse di tla ka mokgwa mohutamang o ka di kgona ka mokgwa wa mohutamang so gantši ge kgaetšedi go šetše go le seo mo go yena re swanetše gore ge re mo treater re treate le molekane wa gage probleme ke gore rena batho ba banna re tšhaba go pheta ditaelo re tšhaba go emaemela mebele ya rena so go tla basadi ba bannoši ene basadi ba ga ba etla bannoši re a lokiša mola le mola wena o le monna o sa boa ka taba ya mathata a la tšhila ela o sa tšhela gape and then e ba taba ya gore mothoki o bolako go alafa ga a kgone go ka fola ya ke na le motheletši o mongwe mo prof o re motho wa 70 years a ka kgona go thušega kapa go kry-a kalafi tabeng ya seqhitho goba e šetše le llatana go yena ga ke bone e le llata go bohlokwa go bolela mengwaga ya gage a re lemoge gore seqhitho kudu se thaketa batho ba bagolo gantši ge se sa hlela ngwana se motho wa mane le 12 years yeah and then motho a na le 70 years o ka gare ga risk e kgolo gore seqhitho se mosware that's why gantši batho ba go swana le bao ge ba etla gore na dingaka tša Sesotho re gapeletša go ba fa ditaelo tše e leng gore motho re kera re ra hlape ka sepe a be a boa tipule ka taelo re lebeletše gore motho o ke seqhitho se raka ke go hlapa mo mothong so go hlapa gantši ka ditaelo and then ke mola e leng gore se riang se feleletša e le gore se a tloga mo go wena kore gore se tloge mo go wena se ngadiša ko go hlapa mara o swanetše o kreye ditaelo tša gona that's why ngaka ye nngwe le nngwe goba moporofeta o mongwe le o mongwe le o mongwe go e ya go yena o tshwenya ke dilo tša mohuto ba tlo go fa setlhare sa go hlapa because seqhitho mo mothong se raka ko go hlapa mara santse o se nyakele setlhare sa gona o ya e seng go no hlapa fela ka metsi a pompi se nyaka ditaelo prof re a leboga nke ke leboge motheletši o mongwe a sho Othilia Ditodi Othilia Ditodi prof o re lebeletše go life ya Dr. Moremi a le ka Botswana
taba ke tabe botse re a leboga thekgo ya bona ka kua ka Botswana ka kua le ba bangwe ba eleng gore ba a re bogetse ba tiphile nako ya rena wa tseba prof a re tloga re ba leboga kudu e le ruri ke ba leboga kudu ka nnete re ka ya megaleng go 0648582771 0648582771 ke moka le botšišeng se le nyakang go se botšiša ka baka la gore re a tseba prof re ka se tšhabe go e bolela taba ya gore senyama se agile ka gare ga maphelo a batho ba bantši mo e leng gore ba bangwe ga ba dulele ke balekane ba bangwe manyalo a pšhatlegile ba bangwe bano kore motho wa gona o sa tšo hlapa o tlotše dilo tša go nkga bose empa yena ka bo yena ga a nkge bose motho ke nnete a go bohloko ba gore malome ka kapa o le monna o kire e le gore o palla ko go tsenela ko boetee le mosadi wa gago ka lebaka la monkgo o sa tsebeng gore o tšwa o le kae a ka nnete profo e re ke tope motheletša show mcrs mo moyeng dumela a re gona rra lena o malome ka kapa ke nna le bothata jo bosole nna nkile ka rang ke tsoga ka kry-a sefatlhago se le se segorofo gore ge ke seno hlapa dino setlhefala a ke tsere go direga ga botse a ke ratele ke motho a ke dilele ke molekane ba le bothata yo e bositse bo le mogongwane ena ge kere ke bolela le yena a na kwešišo a ke tsore ke re ge ke motsia ke bo ke dire eng le bolela ka ngwana wa mengwage mekae o na le 27 years le yena o na le bothata bowe jale ba gage ke bua monkgo oya so a ke tsebe tate Remi a ka nthuša yang because a ke tsere ke motsie yang gore ke monyakise ke mo thushe and then le nna ke thušege le ka tsena prof le kae mama so gona papa le kae a go phoofolo e bohlale ya go swana le tokološi ya gore ge ngwana a nyaka thušo e mo thushe ka go mo ganetša gore a sekebe a ya fao ge ngwana a šetše a bajwa ba kgona go mo fakela tokološi ya gore a seke a nyaka thušo nakong e ntšhi a no re yena o lokile le ge lena le mmona gore ga se ya loka seqhitho se a fetela mama kudu ge se ka tsena ka gare ga lapa sa nyaka sa tloga se tinyakela bodulo bo bokaone se tlo dula se tlo le aparela ka mokana ga lena ka mogae ka ge e le gore re na le sesi ka mo tšatšing la lekgono o boletše gore yena o ile re ga a šitše a thoma go itemogela go ba le bothata bo a napa a tsamaya a nyaka motho a mo thuša ka pela nna la boraro le lengwe le le lengwe mama ke ya nokeng ke tlo go tšea jwale ka ba bangwe ba bao e leng gore ke a ba thuša ge ke ya nokeng ke tlo sepela le wena ke ye go thuša gore o tlo kgone go loka o be gabotse la boraro le e leng gore ga ke tlo ya nokeng ka lona ke le la beke ye e leng gore e re lebane le yona ye ya long weekend go tlo ya ba bangwe ba bathuši baka ba e leng gore ke bereka le bona ka molagae ke tlabe ke ne le mabaka a rileng ke tlabe ke kitimela dipolekeng tša kgolenyana bekeng yela e tlang yela ya bo di-7 kua go bo di-7 ke no sebešwa gore e tla be le dikae ka la boraro la gona ke a nokeng o ka tla and then ra go thuša ra bereka le gore ngwana o go bolela le yena nke a go kwe o tlo kgone gore le yena a kry-e thušo ka beke ya di-3 ke tlo ya nokeng o ka re go bolela le ngwana wa makala a thoma go fetoga a dumela thušo le yena a tla kgona go ba gabotse a tseba go phologa wena mmage wa tla wa kgona go tekgantšha ka yena so o hloka go kry-a dilo tša go nwa a kere mama o hloka go kry-a dilo tše di ka go thušang gore o kgone go ba gabotse mama le sa le gona hello o bon kwagala a kgaogile o kwagala a kgaogile a re tshepe gore mohlomongwe o tla boa gape goba o tla tša dinomoro mola moragonyana fa le gore a kgone go kry-a thušo a gote le ngwana wa gagwe prof thobela 0648582771 0648582771 ye o itheleditšego ye ke mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM ke moka re live le tlakaleng la Dr. Moremi mo o ka tsenago gona wa hlwaya tsebe wa bula le mahlo gore o kgone go bona tšeo di diragalago kgaitšediaka nthuseng ka nako ye o itemogela dimakatšo tša seqetho mo sefahlegong sa gago batho ba be ba go lebelela jwang batho ba be ba go treata jwang go bolela nnete batho ne ba ntebelela o ka re ba nnyenya so be ba sa nlebelele gabotse be ba sa go lebelele gabotse ya kore ke yona e la prof ya gore motho ga a ne le senyama
o hloya ke batho ga ba go lebelele ga botse batho ba no kore ba no se go nyake yeah ka nnete prof a tope motheletši a šuena 0648582771 mcrs mo mo indumela mcrs Tobel le kae re gona le kae nna ke hloka thuso le hloka thuso mongaka ke mathata ke betha ke dipeng mo sethong sa ka mo kae sethong mo sethong sethong sa mo sethong ya o kare ke a ekwa le kae pa re gona setho se sa bonna le betha ke dipeini ge le fila motho wa mosadi goba le betha ke dipeini fela go sene le motho wa mosadi mo gausu go se a hlohlona goba seno peina fela seno peina fela ene se sa fisa le go fisa no motho mosadi a se gona ene le bonna ba ka ba hunyela o hunyela go kwa gabotse and then mohlapologo ga o e tswa ga o fishi ga o re selo mhlapolo go tswa normal ga botsana wona okay gantši ge batho ba bontate ba itemogela bothata ba go swana le bo o neng le bona ke ne go ba bitša ka kua gae ka tla ka ba lebelela ka bona gore ke ba fa ditaelo tša mohuta mang re na le probleme ye nngwe ya gore batho ba kgona go hunyetša setho sa monna e le ge ba nyaka go bona monna o ba motima lethabo la gore ga e ba le motho wa gagwe wa molekane a sa kgotsofala and then taba yeo go ka itlogela e kgona go bakela bothata gobana ga e be bonolo gore e fole go ka itlogela sebaka se se telele yona gantši a se gantši e hlola ke mokgwa wa qitho e hlola ke problem e kgolo ye e leng gore e ka kry-a e le gore o shera le molekane le motho o mongwe mara e a thušega ge o ka tla ka gae ke tlo bona gore ke go thuša jwang gore o boele o be monna ka mokgwa e leng gore o boole ka gona re be re go nyakele le ditaelo tše e leng gore di ka leka go stopa pain ye o leng ka mogare ga yona gobane se segolo ke go monitora pain ye o leng ka mogare ga yona le gore re bušetše setho sa gago sa bonna ka mokgwa o se tsebang se le ka gona ke ka thaba thata because every day ke go roba le kono fa ke stress ya go nna go fišetša go sa fiša until go isa alright a ina problem wena ga ke tšhaiša mo o mfounele and then nna le wena re kgone go dira dikopano re bone gore ka kopana neng ke tle ke kgone go ka go thuša mabapi le tabeng ya bothata bo leng mo go bona ke thank you le tla tša dinomoro mola moragonyane a kere mongaka thank you mepa mcrs mo mo indumela hallo le kae a re gona rra lena nna leina la ka ke tlano ba motlhomongtsho re a le amogela amen ke gopela botša prof tobela prof go na le mo ke berekelang gona ya ke dira mešomo ka gona wale bekeng ye la go fetaela go ile ga ba le dilo tšee ba re ke ditšhošwane di ba le ditšhošwane tše tše nnyane ditšhošane tše ke tše ntsho ke tše khwibidu ba ditšhošane tšeo di boneng ke tše ntsho goba ke tše khwibidu a ko go kwa gabotse pa dintsho ke tše dikhwibedu kore be go ba ditšhošwane tše dintšhi mo fase mo di lenamela di namela le di-custom kore wa rrapotsišo e re ke tše ntsho goba ke tše khubidu na ke katola yona ke re ntsho le khubidu okay gore di nna hlakahlakane alright and then di namela le di-custom jala go tlile motho ko mola ya motho a letsole ba ra profita gore ba rutela mpotsa gore no go na le ntheng eo ntšea e ba lahlile ka e kare mo gaufi go a begang a ka mokwiša o mpotsa gore ke seqetso le ene bale be ke nyaka gore ke foune so ke founela gona gore ke botša gore na e ka ba le gore ditšhošwane di ka ba e le tsona di rea tsa mohutong na ditšhošane ya le ka bolela pa hallo le ka bolela ya jala o mpoditše gore ke wala
ke nya go butša ka sona ba re ke ga le gore le bolela ka sona gore na e ka ba le gore le bona seo Seqhitho e ka ba sona ga ke motlaletse ebile ke be ke go lemoše seqhitho e ka ba sona gobane gantši seqhitho ge se fihlile mo go nang le business gona se rata go kitima kudu mo e leng gore ge e le business ye e leng gore go phela go na le batho go etša bareki go etša eng dilo tšeo di namela bona so ge dithošane di kgobokane ka bontšhi seqhitho sa gona ke sela se hlolang gore ka mogare ga kgwebo ye o berekang ka go yona go be le lehu dithošane tše dintshontsho ge di ka kgobokana moo di tlo go hlolela probleme kgolo mo la pele di nyaka gore o di emele ka maoto motho e leng gore o tlile ebile ba napa go fa seporofeto e nyaka gore taba ya e boletseng pa re seke ra e nyatša re seke ra se nyatša seporofeto sa go bolela nnete dithošane tše dintšhi tšeo di beng di le moo ke seqhitho mara santše re ye go nyaka go tseba gore se tlile jwang gore se tle se feleletše se tsena mo e leng gore o šomela gona se tle se feleletše se distepa batho ba beng ba tlile ka letšatši leo a na se be se targetile batho goba go ne le motho e leng gore o sepela le sona o feleleditše e le gore se thoma go bonala kudu ka ga le ka mo go wena na seqhitho se ya ka gore na motho mo a leng gona ditaelo tša mo di leng gona di ne le maatla bogole bo bokae mo e leng gore se ka kgona go tšwelela molaleng sa bona ke mang le mang so e nyaka gore ge e le sowe e tloge e nyakišišwa and then re kreye gore se tlile jwang maikemišetšo a sona ke eng e ka ba e le go phatlalantšha tšhelete go iša business e ka ba e le ge se tlile ka mokgwa wa di-accident tše e leng gore ba nyaka wena and then se nyaka go tloga se lebelelišwa gabotse ka re bile ga tlaletša mputsa le gore no se diragetseng mo se diragetse gore motho a se ka tla kgone go bereka ya o ba le mopi kore mo ke berekelang gona go berekela mopi fo ya fela ke ga mputsa gore o mputsa gore no seo se be se tshwantšheditse motho o la tsamaileng gore a tsamaye se o tsamaisitse ke sona ande wa nna a se nkame ka selo ke se ka tšhoga ena o tontlela le nto mamang ya gore ka re no o se kwa tshwenyega ka nto gore mamang ka tsamaya ka re ka blue death ka tšhela dilo tsela di a tsamaya mara ka mo ntle ka mo di sa le gona le ka toilet le ge o di tšhela a di hwe no ka mo ke berekelang dikgetse blue death a di tsamaile di sa le gona di tšhelele ka kua toilet ge di ka tsamaya le ka kua toilet and then go ra gore tšeo di be di se diatla ka mokgwa o mara seo ke temošo go wena ke re jale a re gopoleng gore batho ge re bereka mošomong wa rena wa matsogo re ne go se ratane ene bangwe re ne gore ge re ya meberekong ya rena ya matsogo re ye re swere diphuthelwana tše e leng gore re di tšhela mmerekong re sa lemoge gore di ka feleletša di gobatša ba bangwe ba bašomi le bao ba senago molato le motho so gantši ditšhošane tša seqhitho le go ka di tšhela ka blue death a di hwe di no timelela for nakonyana di a boa gape mare go ka bona tšeo di tsamaya di a setho di sa bonala go ra gore tšeo be e no ba ditšhošane tše di no bang di hlolegile mara se ka sona se no ra gore ema ka maoto o tenyakišiše kampane o re o ile bathong ba re ga go molato e be di no ba di tlile mo gongwe di kwele mokgwa wa dijonyana tše di beng di le gona goba go no ba go riagetše ka mokgwa mong mara ke temošo ya gore yemelela re bone gore bophelo ba gago bo eme jwang thank you a re lebogile mcrs mo moyeng dumela a re gona rra lena ra go amogela le nna ke na le thata ba sona ke tlosa ka se go tloga ke sa le 16 years ke ka re ke tsoga ka pekra mmele wa ka o ngapegile mmele o ngapegile mmele wa ka o ngapegile le mo sefatlhegong ke ngapegile okay go tloga le sane 16 years le ile la no tetemogela gore tšatši le lengwe ge le tsoga le no kry-a mmele o ngapegile le mo sefatlhegong ke gona ke lemoga gontso a re lela ka sona cause ne ke no makala le nna ke sa tsoro wa se go reaga go tloga ka 16 years ka 16 years go fihla le gontso a le no ge ke bolela so ngapegile mo matsweleng e le gore ke go ngapega ga nako ela goba ke go ngapega go gomtsa
ba ke go ngapega ga nako ele goba ke go ngapega go gomsa ria ke go ngapega ga nako ena goba ke go ngapega go gomsa na ke go gomsa ba le mo go nja le go tsomile maloba le ka tsena prof se nka lemošang kgaetsedi ka sona ba mo romela ka thokolosi ebile o na le seqhitho thokolosi e berekela go mongapa ke saene ya gore a emelele a nyake thušo ya ka pela 16 years go njwa lone mengwaga me kae kgaetsedi ke na le 26 years o na le 26 years e šetse le mengwaga e mentši ke le so ebile ba ntsheditse so ka dula ka mo bogadi wa riega gore monna nna lena re qabane ke setse go qabantšha keng a robala ka rumong yengwe ke robala le bana ka rumong yengwe e ke mmotse gore bothata keng a no re a ke nyako robala le lena wa bona mo bophelong kgaetsedi go ka bona monna a go nyetše goba motho a bona e le monna a nyetše mosadi gomme ba sa tlo ba robala ka kamoreng ye tee monna a robala ka kamoreng ya bana goba mosadi a robala ka kamoreng ya bana o tse gore ka mo lapeng le go kitima tokološi ye nngwe ya rena ya itirela ka mogare ga motsoo kgaetsedi ya maka maoto o emele lapa la gago go ka se emele ka lapa la gago ka maoto o tlo go raka monno ka mo gae o tlo boela morago onkwa ke bolela ntate morena ke bolela ke go botlhoko ke buile gae o nrakile ra ke sa go nyaka ene re ne ka a re ke ye tokološi malome ka kapa bolelang ka yona e kotsi ye e dulang ka gare ga kamora ya balekane e nyaka mokgekolo le mokgalabe ba ne le 40 to 50 something years ba nyalana e ya tsena ka gare ga kamora e rele monna e re tswa ka mo kamoreng monna a tswe monna ga ya go dula ka kua kamoreng ya la bošego bo ka moka ga a robale sa se naganang ke gore mosadi o bua le o thomile ntoya ga a fetša go nagana gore wa ntoya o re bua le santse ke morake a boela ga gago a lebetse ditshenyegelo tša gage tše a bileng le tsone no re tope motheletše mcrs mo moyeng dumela mcrs mo moyeng dumela a re gona ra lena a re thomeng ka go leboga letlakala la Facebook ka gore le tshwere go tswa ka Gauteng a kere a re a leboga wa rra e re ke le bo prof a kere thobela prof e re ke le tabisheng wa tseba taba le shi prof batho re dikobo a re lekane ba bangwe re ithuša ka letolo ya le kwa tshitso le itshwereng ke botlhokwa kudi bile le tloga le thuša batho putšišwa ka eno ba e kopana gore na banna ka gore re a kwa le a di bolela ge e le gore motho ke yo wa itemogela tsona pša mašeleng ga a bete e ka ba go ka ba le ka tsela e leng gore le kgona go thuša bao ba dikobo di magetleng goba le ba gapela morago le lebeletše gore ga bana sebaka le fang tsona e le jwale ka letseno ge re ka lebelela letseno re tlo ba le bothata ka lebaka la gore tše dingwe tša diphoofolo tše di tlang go batho ba go swana le bao di ba gapeletša gore ba palele ko go ka kry-a letseno go bose go thuša motho a thušege a tla go leboge batho ba dikobo di magetleng ba swana le rena re le bo professor re hlakang e tlang le tle le kry-eng thušo le seke la dula le meleko ye le aparetšeng ka magaeng gomme le re ga le ne selo mmereko wa rena ko go thuša batho ba go swana le bao a batle re ba thuše pa re seke ra ba gafela ka thoko ke lebogile kudu profo ebile ke re go lena modimo a le etelele pele a le thuša le fe maatla le tswele pele go thuša batho ga ge šuki ka mola mma le bitsa re a leboga thank you re a leboga wa rra mcrs mo moyeng dumela ka kapa le kae re gona rra lena re gona ke na le potšišo mo ke na le bothata ke na le mengwaga 35 ya ke sa le ka nyalwa ka mengwaga 27 and then lenyalo la ka la sephumelele so no ke na le problema gore di-relationship tša ka moka di tsamaye botse and batho ba ke ba le bona a re lwena le bona ba no tsamaye and then le ke bolela le lena so ke na le dilo tše di tsamayang mo sefatlegong gore a ke tseba ke tla re keng dilo di a tsamaya mo sefatlegong so ne ke botša ntate moremi gore e ka ba ke le e leng ge dilo di go tsamaya mo sefatlegong ke tšela o ka reng o ka dithinta so mara go tinyaka o te lebelela le mo sepileng ga o bone selo ke nnete ke seqhitho sa gore batho ge ba go lebeletše kudu batho ba banna ba tlale ke pelo
a go go botsa gaetsedi yaka ntho eo go tshwenyang eo e a tloga ka letšatši fela a e nyake dilo tše ntšhibile go no tsena sefuthu ka ditaelo tše di rileng a e tšee matšatši a mantšhi ntho eo e tla re tle re go thuše re tloše seqhitho seo se tlogo mo go wena bophelo ba gago bo boele o tlo kgone go lokišetša bana bophelo dilo tša gago di tle di tsamaye gabotse ke seqhitho seo ba go apešitšeng sona se thoma ka sefatlhego and then se tlo feletša se ntho eo e ya le mo mmeleng wa gago okay ke a leboga go leboga nna kudu gaetšedi re lebogile kudu a go menagane 0648582771 0648582771 re sa le gona ka mo gare ga lenanego la pitšeng tše kgolo re tsamaya le professor Moremi ngaka ya borena ya setšo re lebeletše taba ya seqetho ka mo ba re thobela nna problem ya ka ke mantle a nkga o ka re go bodile ke gore le ka toilete go tšea nako le gore monkgo wa gona o tsamaye ke lekile go cleana teng le go ja gabotse but still go no swana until ke realize gore e ka ba ke na le problem ke nthoela ke e bolelang ke re malome ka kapa seqhitho se dula ka gare ga teng ya motho gore se kgone go berekana le mmele wa motho so ge o ka hlapa fela wa se kry-e ditaelo tša gonwa o tlo itemogela gore go thomile go ba le bothata go kaone o kry-e dilo tša gonwa ge o fetša le ge o ya go bereka mala e le ge o le ka go tlina teng ya gago e be go ne le tše e leng gore o di nwele tša go kgobokantšha bothata bo bo leng gona ka mo teng gore ge o ya go tlina mala bo kgone go tswa so motheeletši wo o ne le bothata ga atle re tle re monyakele ditaelo ge e le gore o duma go tla go bereka mala ke monyakele motho ke tsebang a kgonang go bereka mala then ke šoma le yena re kgone go mo thuša a thušege a re a leboga re tope motheeletši msrs mo moeng dumela a re gona ra lena thobela mama le kae re gona le kae mama a wa re gona le nna ke na le bothata jwa ngwana wa mosimane ya na le bothata jwa gore o kgone robala gabotse a sena bothata ka mosana ga a tsoga o ne o tsoga a kwatile o tshwamare ene o na le monkgwanyana a ke kwešiše gore ka bele gore bothata jwa gage ke bothata bo gona mang a re gopoleng gore ngwana go ka bona a robala a tsoga a kwatile bošego batho ba babe ba go etša baloi ba lala ba berekana le bana ba gabo rena gomme ba lala ba ba bontšha tše kgolo tše rena batswadi re sa ba bontšheng tšona and then ngwana ga a tsoga o tsoga pelo ya gage a ferekane ke taba yela o kgonang go bona ngwana a sa šie go tšea letsogo a le emiše a fetša a betha motswadi wa gage taba ya monkgo ke yona e gapeleditšeng bana ba bantši gore ba fetše ba kgoga diokobatši ka lebaka la mokgwa wa dilo tše ke di bolelago e lego tše pedi e lego seqhitho se se sepelago le thokolosi so ngwana owe mama ga a go bona ga a sa go bona bjale ka motswadi ebile ga a sa go kwa ga a sa nyaka go kwa selo mo go wena se wena o ka se dirang jwale ka motswadi ke go itemogela gore ngwana wo o hloka thušo ga a pala bitša bo malome borangwane le motšee ka kgang le monyakele motho wa ka mo thušang gobane ke na le nnete ya gore le lebeletše gore ngwana wowe a tle a gege goba bokamoso ba gage be bo botse so ge le ka ya le yena ka kgang ye a neng le yona a riang ke thokolosi le tlo feleletša le itemogela gore ngwana wowe le tlo moloba goba o tlo fetša sepela a ya go dula mo go dula go batho ba ba sepelelanang le monkgo e leng gore o ne le ona so ke maele a nka lefang ona ngwana gore a kgoge diokobatši a feleletše le yena mmele wa gage o sepelelana le monkgo ke lebaka la go bitša ke diphoofolo kapa seqhitho sa go swana le sona seo se se mo mmiletšang ka thokong ya gore a tla phele bophelo ba sephoofolo ka ge ke boletše ka re seqhitho ba se dira ka diphoofolo tše di nkgang ya so o hloka thušo mama bitša ba gae ga a lepalla re boneng gore di a jwang re ka se dule le molwetši
re mo lebeletše re no re aowa ko mogolo o tla di bona se se šalang go tlolla rena ga a thoma go wela ka gare ga mathata aowa ke tlo ria plan. Thank you, mama. A re a leboga 0648582771 0648582771 lenanego e sa le lenanego a la gago la ka mehla lenanego a lapitšentše go le gona ka fa ka motse community radio mcrs mo moyeng dumela Yebo ninjani? sikhona njani Nathi sikhona. Baba uKasapha mina wami nangukhona. Uvuke tsena kwatile simsako siyazi basho nakaguli. Ebusuku lezinto ubethi imithangala simuke ngizubethe amafesela bathi ubona inyoka. ubani umntwana nofana indoda indoda kwakho indoda yena mkhulu ngumili 89 umntwana wasekhaya umzukulu yamntanami okay ke ngwana ga okay gogo lo mntwana waphuma naye bakutshela ukuthi lo mntwana akaguli uya ebusuku uyavuka bayambiza kunoveli ilanga eza abhuda ngasewambiza waphuma la ngaphandle wabuya zokulala yena thoma uphuza extra ubhema extra naqala ugulo ubhema wani uyabhema aphatha umesa angathi ushaya umuntu wasiyazwela namafestela waphula ifestela angaboni umnyango yazi gogo lo mntwana uzogcina siyabula lo muntu lapha ekhaya into kumele ukuthi niyenze lapha ekhaya kumele ukuthi lo mntwana lo nimtholele incedo ngoba kuyakhomba ukuthi lo mntwana lo uyagula kuyakhomba ukuthi lezi zinto vele kushuthi ziyamamba ebusuku bheka ukhona ukuthatha umukho ekhaya uzogcina sealimaza omunye lapha ekhaya so into kumele ukuthi siyenze ngalomntwana bengicela ukuthi ningilethele yena ngizombona ukuthi inkinga yakhe kahle kahle yini yalomntwana athi ubona inyoka lapha ekhaya ubona abantu ulwa nabo so uzogcina akulimaza gogo ngicela ukuthi le ndaba le ukhulume nabo malumi mangabe bakhona or mhlambe nabo babomncane sibona ukuthi lo mntwana singamnceda kanjani uba malume unekani khulu bese akaguli siyamzama ngiyamzama fasa ngekhaya futhi woncenga yena ngimsempini uya kakhulu imizethe bamfaka emodereni ngekhaya ulokho uthi akaguli yena ni gogo lo mntwana visa amadoda bamfake ekarini nize naye umuntu makagula uzokubona abanye abantu ukuthi lo muntu lo uyagula ngisho lo mntwana lo gogo wamkhulisa wambona ukuthi impilo yakhe beyinjani yes so bengicela ukuthi nimlethe azokwazi ukuthi athole incedo elithishe nanjalo luphase kahle longambona bonke abangayekhe bafundisa ngekuhleke ni uyazi la ngenzasi so ngesese uyazi ngwaya ebusuku uyaqalisa bathi unenyoka emdonsako la ngasese lo mntwana lo uyabhema gogo uneka ngaqala udlezi izinto zaziqalako akaqedi iboxi manje hayi lo mntwana unenkinga gogo sizokunikela lokhanje amafoni gogo masi lokhanje masivala la ngicela ukuthi ulalele lapha elokhanjeni angisho FM yeah Emali mawabize star khathi asaphuma ngebreak tata namanamba gogo ihlelo nalivalako okay star bye okay siyathokoza prof batho ba tsebe gore ga ba swanela go kwa ka motho ge a re nna ke ba juma ra bona ba mmona gore wa ba jwa ya ka kapa batho ba swanetse go tseba gore motho o a nang le fofonyane dilwana o sepela le phoofolo ya go gana a alafiwa le ge a bajwa o tlo re yena ga a bajwe motho wa go ba le badimo ba ba motseneng ka tlhaloganyo o no ba buale o no re yena a bajwe le ga a bajwa so go bohlokwa go rena gore re thushe batho ba borena 0648582771 0648582771 ka mo ba re okay
ba re thobela prof ke ne le bothata ba go hlohlonelwa mmeleng e fela a ke bone selo e ka ba go sentoma tša marato a disepele a gabotse kgwedi a ke bone le go e bona ka nako e la ke swanelago ke go bona kgwedi ke bona discharge yeo e nago le monkgo ya o na le thokolosi o na le sebabo o na le seqhitho re swanetse re ge re mo alafa re leke go mo fa ditaelo tše di ka mo thušang ka sebabo taelo tše di ka mo thušang ka lebaka la go cleana discharge ya gage and then re rake tokološi e mo hlollang tšhila mo godimo ga mmele wa gage so o hloka thušo motheeletši wo and then re tla mo fa difounu and then a kgone go thušega ka nnete mcrs mo moyeng dumela mcrs Tabela mcrs mo moyeng dumela le kae a re gona le kae ntate ka kapa ke auso ya a katlileng ke phone ya a ka kusa go tseba re santse ke dire eng kana wena e go kathile o rudi ya jwa ke be ke re ke na le ngwana wa 27 years le yena na le bothata ene le nna ke na le bothata ya mama ke tlo go fa difounu ne and then re bone gore re go thuša jwang ka lebaka la gore ngwana wo a re tlo ya le yena ka kgang ya gage re bona gore ngwana wa ba jwa gomme a palela ke go thušega re laola ke tokološi e hlamileng ke baloi gore ngwana a gane go thušega ngwana a no ba le kgang ngwana wo mama santse re mo thuše a loke a be gabotse ke tlo go fa difounu and then letle ka gae and then ke tle ke leiše mo go swanetšeng gona ke tle ke lebelele pele gore ke eng se se riang ngwana gore a be le kgang and then ke lebelele bolwetši bo bo leng mo godimo ga ngwana gore re ka bogona ka mokgwa mohutamang akere and then le wena ke kwele gore taba tše di šetše di go aparetše so go raya gore ge o etla o tlatla le ngwana ge e le gore wa gana ke tla bona gore ke go thuša jwang gore o kgone go kry-a thušo akere ya ke tlo go thuša ka mokgwa nka kgonang ka gona mama ka gore ge kere ke gotse ke na gomdiele ke na le stene ge ke santse re ke sebereke ke nagana no mara ge ke santse re ke ye ko go no felela mo moyeng tabeng ya stene e sepela so ge o ka bontšha batho gore o ne le stene wa bua wa se jaratelela ntle le gore o se bereke batho ba bošego ba kgona go bereka stene sela ka modibu o ne setlare se seng ba re ke modibu and then o tlo no berekela gore kitla e tlo fela 10 years stene sela se sabe le tšwelo pele gobane o ba bontšhitše gore no nna kgopolo ya ka shi go ne le ntho e botse ke nyakang go e dira so molao ga botse o re ge o fetša go kry-a stene pele batho ba ka tseba ka sona ya ge e le gore o tumelong ya sekereke o nyake baruti ba gaše ge e le gore o tumelong e ya ka moga borena o nyake ngaka e sebereke gore le ge ba ka re ba nyaka go etelela pele kua go sona ba nyaka go fetša maatla ba go rie gore o phele o lapile o lakalela go ya go sona tšeo ka moka di fetogele fela so o tlhoka thušo e ntšhinyana mama and then re bone gore o ka kry-a eng o kgone go phologa o kgone go thušega o tlo kgone gore tšeo o di naganang tše di botse di tle di kgone go phethagala mo bophelong ba gago ya a wena ke tla leka because nna ke motho a leng ko kerekeng mara ka mokgwa ke nang le bothata ka gona ke gale ke ntse ke dukisa dilo mara ke senyegetse ke re gabotse ke senyegetse ka ditšhelete ke no ya ke sa kry-e motho o mo right a nthušang kgaetšedi yaka ma a gone molato felo ngwanešo tšea di-phone number goba re tlo tšea tša lena and then ke moka ge e ka ba mohlho mongwe lena le diegile go tšea tša bona and then bona ba tla tšea tša lena ba le tšetša okay ntate ka kapa ke lebogele kudu kgaetšedi yaka ke a leboga thušo ya lena aga mcrs mo moyeng dumela mcrs dumela 064858277 professor o mongwe a šoka mo a re thobela dr moremi ke kgopela go botšiša ke na le ex girlfriend a ke kgone go mo lebala ebile ga ke kgone go lebala ka yena ka dinako tšohle o no dula a nkgopela tšhelete motho ene ga ke kgone go gana ga ke tsebe rena e ka ba go na le bothata na malome ka kapa a re gopole gore batho re hladile batho ba re ba ratang ke ya mathomo a re gopole gore ka gare ga relationship ya rena re kgona go bopa
goba ke re kgona go iketla ra šia di-memory tše di botse tše e leng gore re palela ko go ka di lebala a re gopole gore gape batho re kgona go berekana gore o monna eno ba waka le ge re ka hlalana ka nyaka selo o kry o le monna ba go berekile ka modumela o dumela se sengwe le se sengwe se motho a se bolelang e le motho wa gago wa molekane e le wa mosadi and then le mo go sa kgonagaleng gona so potšišo ya ka go motheeletšo o re ke ex ya gage mara se a se nyakang wa mofa gore a re o sa morata and then go swanetše gore yena a tšwe a nyake go tseba gore e ka ba ke lerato fela goba ke le motho banna ba mpethile ka leaka bankakile ke swere ke leaka lala ke palela ke go tšwa kua go mosadi ole so dihlare tše di leng gona tša setšo di kotsi kudu kudu go swana le gore o palele ko go lebala motho go a kgonagala gore o palele ko go mo lebala malome ka kapa ya a go ne molato 0648582771 msrs mo moeng dumela msrs mo moeng msrs takapa kunjani sikhona Mahlangu kunjani ya no Dr Muremi lapho baba Mahlangu mina ngifuna ukubusisa kakapa no Dr lapho ukuthi abantu sigene ngereke sokwetha South Africa saphatha abantu abasonda bayenzani bayaphatha imithi soke sigene ngereke esikhona eSouth Africa saphatha uyabuza onofana uyasitshela Mahlangu ngiyabuza mara manje thina sithini sithi abantu abasondako bayaphatha Mahlangu ngiyabuzisa ukuthi simakresto sisaya kibo Dr Muremi mara kuya ngokukholwa musimahlangu bakhona abantu abasondako but bakholelwa inyangeni bayaya bafuna ikhelebho ya ngimi loyo ke ngiyaya mina okay siyathokoza Mahlangu ngiyathokoza thank you mcrs umomo yendumela age papa le kae a rona rra lena ke dimetse le prof thobela ke di mo kwa ke di bone ne aga se ke di bone ke na le bothata ka mo jarteng ya mo jarteng go mathani mantsiwa yana e betha le minyako bana ba khone go bala ikitima mo dingwe ga daka ntwe ke khale ke la lone mara ga e fihle ke khale o ne le yona mara ga e fele ke tsamaile batho ba ngata hampe wa tseba gore a re dire nne mama ke kgopela go tšea dinamba tša gago mama go a kgonagala mo bophelong gore ka gare ga lapa o kry ba go bethile ka thokolosi e nngwe e di dirile poo monna ka mogare ga lapa e kitima godimo ga ntlo e kitima ka gare ga dikamora e sepela e tsenela bana ba bannyana e sepela e dira ntho ngwe le ngwe e nyakang e go tsentšha ka ra dikoloto e dira ntho ngwe le ngwe e nyakang e go ria gore o ye go ye ngaka go etswa go ye ngaka o tsene mo go ye o tsene go moruti o maro sa kry-e thušo ke tlo go thuša sa mathomo ko re santse re nyake go tseba gore dihlare tše e leng gore bo di kry-a go ba ditaelo ke eng se e leng gore se dira ditaelo tše gobang dihlare tše gore di felele ke maatla o palele ko go thušega o berekele go ya ka mo le ka mo o sa kry-e thušo ke tlo go thuša ka ditaelo ka mokana ga tšona mama kere and then ntokgolo ke tlo tšea namba tša gago ke tle ke go nyakišiše gore na ntho o e bathang selo ka mo gae keng ke tlo go nyakela ditaba ka moka re se ke ra go phekola mo moyeng a kere mama thank you papa thank you a re a leboga 0648582771 0648582771 mcrs o se moyena kwande thobela le kae a re gona rra lena wa rra ya ke kgopela le ntamišetseng ba mafate a matala ka moo thobela le kae mogolo wa ke le kae tata gore re gona motswadi aka a re teng nna le bothata bo bogolo thata rialo iya ke le sogana la mengwage 20 years ke na le 20 years ke kopane le dilo tlhotlo tse ntšhi mo bophelong ba ka baka la gore a ke re batswadi ba ka like ga ba ntshware ka mokgotsi sentse gore ba ntshware ka teng mo lapeng ya ba mpethele ditaelo dilo tsa mogote wene ke na le go lla mo go bona ke ba botse gore go irega so le so ba mpotse gore no ira so go tlo loka mara go loke se so bothata ba ka gore bothata bo ile ba bogolo mo itse gore ile ka tlo
tlogela sekolo and then go na le bothata bo ke nang nabo kore ke no hlohlonela like ga ke robala so gomme go botsa batswadi ba gago ba kana go emela ka maoto ba go bone o tlogetse sekolo a go loke selo go wena ga o robale wa ba botsa wa lumiwa ga wa ba botsa bona sa bona go gore ga ba go thege hello malome ka kapa taba ya mothieletši yo e tloga e nyaka gore re tsenelele kudu go yona gore nke ba le gausi le mmage ge o be o bolela le yena ke be ke le gausi le go tla gore a fe mmage founu go batata ge founu go njwale jwale a shu o khathegile mohlomong a re tshepe gore o tla bua re kgone go kwa gore na batswadi ba gage ke ka baka lang ba sa kgone go moemaemela ene ba bona gore o walla a re tope motheletši ke nagana gore okay msrs mo moeng dumela thobela thobela ke a kwala awa ke kgopela go botsiša ngaka Moremi warra before o botsiša Dr. Moremi re kgopela o re timele sealemoya ka gore o kwagala gabedi ka mo go rena kamo o kwala gabedi ke a kwala bale o timile radio re a leboga le ka no botsiša professor ke kgopela go botsiša gore go na le motswala wa ka o mongwe o na le bothata o na le bothata le bana ba gabo ko batho ba kwana le gale ba kwana le matšatši ba thomile go ba diphetogo tse di mo makatsang gore bana ba gabo ba thoma gore ke moloi ga a tsebe rena ka lebaka mammola a tseba yena a sa loyana ge ke loyana le bone go ba gore ba lo le a nkwa kere ke a mo kwa malome ka kapa nke o e bušeletše gape kore bana ba gabo ba mo tsogetse maatla ba re wa ba loya mola mme ene a tseba a sa ba loyi jale a re ga a tlhalosetse ka re aowa ntho ya mohuta owe kore e na le ka mokgwa e ka diegang ba ka šomiša serithi sa gae gore nka wa ba loya mme a sa ba loyi alright jale ka re jankwa ke a go kwa gabotse ka mora ka re nke a le go founela founela ka Moremi a ka mo tlhalosetsa gore na e ka le la šomiša serithi sa gae goba go direga eng warra re kgopela gore o tle o tšee di-phone number tša Dr. Moremi o di fe motswalago ka baka la gore go nwele ge re bolela le lena go ne diputso tše e leng gore re tlo nyaka go di botsišane lena le tlo palela ke gore re fetola ka gore ga se lena le na le problem yewe founu ke tlo di tšea ke tla ke mo fe tsona mara se kena di bala ka lebelo ke a le kgopela a re a leboga warra thank you prof ka baka la gore a ke re ge motho a llela o mongwe a ka se tsebe di-details ka mo ka ebile a ka se kgone go araba dipotšišo ka moka tše e leng gore di swantše di arabe ke bola ke theresho ka nnete alright a re tope motheletšo mafelelo msrs mo moeng dumela re gona ra lena re gona ke kgopela go ba tlhokaina ra go amogela kgaetšedi yaka nna ke na le bothata ba gore swatlhego sa ka se fitlhetse dišo tse di makatsang batho ba bagolo ne ba itse nako e ke tlo kry-a ngwana ba re le go tshwanetse gore nka be di tlogile ditumelo ya bona bjale ka mo teng ka mo ke na le bothata le gona a ke tse gore go diragalang letheka le a ke tse gore go diragalang motho o ne ke kwana le yena gawa o nratile ka tsamaya maro fela e tsa mo nna ga ntebelela wa tenega wa tsamaya jaanong a ke tse gore bothata ke le be le nyalane le mothowe aowa ne re sa lokišetša bona mama o ile wa tswa wa nyaka go tseba gore ke eng se se hlotšeng dišo tše
sa bobedi ke eng se se hlotšeng gore wena le mogalabi wa gago le a hlogane? Awa. Alright. Mama santse a tle a nyake go tseba gore dišo tše di tšwa kae, ka ge sesi mo re neng le yena a ile o boletše a re yena o ile go bona a itemogela gore go ba le diphetogo go yena, a ema ka maoto a ya go nyaka thušo. So mama o tlogetše mathata a etla ka boati go yena, so dilo tšela di godile ebile go fihlile mo e leng gore monna wa moraka. Tšintšhi tša tšona re di arabile ra re le Esqitho se a hlola dišo tše dintšhi godimo ga mmele wa motho, ebile se sepela le tokološi ye e leng gore e tlo fetša e hlola gore monna a go rake. So mme o gatle re tle re nyako tseba gore ka mofa thušo wa mohuta mang. Mme o ne tokološi. Ya, o ne tokološi, o ne Esqitho, o ne sebabo, o ne meleko e mentši, monno a sa mmona bjale ka mosadi. Ya. Kgaitšedi yaka le tla tšea di-phone number go nwa le sekgale ka baka la gore mo go lena go diagala dilo tše dintšhi man. Ya, go ne dinyama, go ne ditokološi, go ne dilo tše ka moka. Tšea di-phone le tle le kgone go kry-a thušo akere. Re a leboga doko nke le nkarabeleng ye la mafelelo. Ba re thobela ke kgopela go botšiša gore go dira ke eng gore o re ge o sepela o kry o ka re wa ka ke malepu a spider wa bona a se go gola ya mo sefatlego motho mongwe. Bolepu bo hlalosa dilo tše dintšhi e no ba batho ba sa bokwešiše. Go ne le bolepu bo e leng gore bo kgona go waka mo sefahlegong bo be o kare bo go tsena ka mahlong e le ge bo go lemoša gore leeto le o le tšeang ga o yo fihla ga botse gayo. Re na le bolepu bo le o kereng bo go waka o no kry-a bo nyaka gore o no bo tloša so ba go sepela bo go bakela bothata. Bolepu nakong e ntšhi bo sepela le sedimo ka gare. Go ka bona o waka ke bolepu bo e leng gore bo go tsena ka gare ga mahlo o tipotšiše se sengwe gore kgopela ditsela tša leeto le o yang go lona. And then bo e leng gore bo tloga bo sa nyakege ke bole o no kry-ang o no wela ka gare ga bona o kry bo go akile mmele o ka mokana ga bona ke bo e leng gore bo wa bo nyakege mo mothong. So bolepu kudu-kudu bo nyaka hlokomelo e kgolo kudu bo kgona go lemoša re tsela yeo yang go yona o wela ka gare ga bothata. Re a leboga prof. Kgaitšedi ya ka nthuseng a phane moreku kgaitšedi ya ka nke le no tšang sebaka se le lebogeng batheletše ka moka bao ba theletšeng seyalemoya le bao ba ithutilego se sengwe go tšwa a go lena nke le no ba lebogahle. Nna ke leboga batheletše ka moka ba ile gore ba theleditše MCRS. Bana o feditše alright ha gone prof. Re a leboga no kgaitšedi ya ka wa tseba o bonagala e le motho mongwe wa moyana fase wa lentšwana la fase. Bothata bo bo rileng godimo ga mmele wa gago e emelela o ye go nyaka go tseba gore bothata ke nakong e ntšhi baswa kapa batho re tšhaba go no ya ngakeng e le ge re ya go nyaka maele re se ra ya go pheta taelo go no kwešiša fela gore e ka ba bothata ba ka ke eng se se ntlholelang gore ke be ka gare ga bothata. So batho ke re go bona ke re a ba ithute gore ba seke ba tšhaba go tla go rena a ba tle go tše di ba gakantšhang re bone gore re ka ba thuša jwang. Dinomoro tša rena tša mogala malome ka kapa ke 060 959 0303 060 959 0303 ba tlo kry-a abuti karabo mo go number ye or ge ba sa mo kry-e ba ka letšetša Reverend Malefo mo go 072 133 6761 072 133 6761 or ba ka founela nomoro ya ka ya 079 170 9862